Салам достор, English KG каналына кош келдиңер. Эгер англис тилин сүйлөп жана өздөштүргүңөр келсе, анда менин каналыма катталыңыздар. Экинчи сабагымда болсо, дайыма эле жашообузда колдонуп жүрчү суроолор жана жооптор болмокчу. Суроолорго өзүңөр жооп бергенге аракет кылгыла. Анда эмесе баштадык. What is your name? Как тебя зовут? Сенин атың ким? What's your name? Right. Let me see the questions. What's your name? What's your name? What is your name? Сенин атың ким? Как тебя зовут? My name is Anne. Меня зовут Анна. Менин атым Анна. My name is Anne. My name is Anne. My name is Anne. My name is... Өзүңүздүн атыңызды айтыңыз. My name is Anne. Nice to meet you. Приятно с тобой познакомиться. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure. Nice to meet you. It's a pleasure. Nice to meet you. Where are you from? Вы откуда? Сиз каяктан болосуз? Where are you from? Please, where are you from? Please, where are you from? Where are you from? Сиз каяктан болосуз? Вы откуда? I am from England. Я из Англии. Мен Англиядан болом. I am from England. I'm from England. I'm from Moscow. I am from England. I am from Bishkek. How old are you? Сколько тебе лет? Канча жаштасың? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Канча жаштасың? Сколько тебе лет? I am 28 years old. Мне 28 лет. Мен 28 жаштамын. I'm 28 years old. Are you? I am 28 years old. What are you doing? Что ты делаешь? Эмне кылып жатасың? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What you doing? Эмне кылып жатасың? Что ты делаешь? I'm watching the news. Я смотрю новости. Жаңылык көрүп жатам. I'm watching the news. I'm watching the news. I'm watching the news. I'm watching the news. Жаңылык көрүп жатам. Смотрю новости. What do you want? Что ты хочешь? Эмне каалайсың? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? What is your phone number? Какой у тебя номер телефона? Телефон номерың кандай? What is your phone number? And what's your phone number? And what's your phone number? What is your phone number? Өзүңүздүн номериңизди англис тилинде айтып көрүңүз. It is 0454 7862 097. It's 0454 786 2097. 0454 788 2097. No, it's 0454 786 2097. Ушуну менен экинчи сабагым аягына келип жетти достор. Көрүшкөнгө чейин, эгер жаккан болсо, каналыма катталып,
класс баскычын басканды унутпаңыздар. Ой пикириңер болсо комментарийге калтыргыла. Ошо менен көрүшкөнчө. See you later.